Uzomchallenge uNkulunkulu ufuna ukuzola noNkulunkulu ufinqa amanqendu uzake uNkulunkulu engathi khona into yaziyo ubhizi uzofesa engathi khona into yaziyo bathi ingalo zakho zimfishane ukuthi ungana naye uyaziphosa kepha skin uNkulunkulu hayi lutho ngeke umthinte so uNkulunkulu akahambi ngokuhlanga nangobulili umoya ofuna ukuthi uphile kubantwana bakhe umthetho wakhe iwona ohlukanisa zonke izinto umyalelo wakhe iwona kumele sulandele okwazi ukuzoholela ekuphileni so noma ngabe thubani ongathi yena ukhuluma against the Bible noma umelane neBible athi ke ufuna ukuthi ke azokhuluma nami mina ngiyomshaya ngeBible aza acasuke angithuke uzomchallenge uNkulunkulu ufuna ukuzola noNkulunkulu ufinqa amanqendu uzake uNkulunkulu engathi khona into yaziyo ubhizi uzofesa engathi khona into yaziyo bathi ingalo zakho zimfishane ukuthi ungana naye uyaziphosa